Hello friends, welcome back to another South Indian Film Explain. Hichi channel adinga hi atha anele lungseinin subscribe na naki bol dingin kan team masa e. Hichi film hi shyam akitin actor hi prabha sahin hinla a film mahin prasad tin anun akozin hi film hung ki panahin Mumbai khupi ahin nupi santi kitinu hin om na jong hello chule Mumbai jong mukhalo hin achapa prasad chu ahung holin ahin la na munchet hello ji in ado zo sian jong ahol ji koiman hepu win amazong lungdong ta le lungim ta in angai lu ta achapa chu ahung hol kitan hichipe lai ta hin hibanga akine pili angai lu ta achapa prasad chu jil sungin miphalo phabip to anaki delin hi hichiji ahin jil sunga officer khat hi police homa man anavolo tawin prasad hi hichilai Mumbai sunga hin yogi tin ana heki nun hi police officer pan naina sungmi koima amlo ham tin ana dongin hichbe lai ta hin hupi sunglang ahung kimun nunga mel hoi ta khat amin nandini kitinu hi miphalo phabe min ahin delun kinota ahung lai pe lai ta hin nupi santi kitinu chuto ahung kita tu khalhonin hichia hin santi hin achapa prasad neolai lim ahin ki pu chu nunga nu chun anikila tha kha ta nahi santi hin prasad lim hi aneolai limbo anei ki hin alim dang anei lo ai ki ni hi nandini melhoi ta nu jong hi reporter hi nom na zala miphalo kitile hichi Mumbai khupi adia aki chat pen paw naw pa te hon kai hlang dung ho ahal naw lim akap do chu alam kai paw ve sa dia video hen kap hi ji chun hichi nupi nu chu sasa man lovin andal hapai pai tan hi alam kai paw kom lam chu ong lung tan aman jong hichi video chu vet sa tan hinla hichi pe na hin mi phalo pa hin phone call ahin bolin nunga nun video avet sa chu news a hong do lo na din ahin gi ki tan hi nandini jong hong kile ahin santi hin gozunu ja chun nandini koma achapa lim la ki nadi ji in ananga nga jengin hi nandini in jong achapa na chu hello ji in hol pi thei pun hinla santi jong achapa to ki mutu lovin akile nom kit pun nadi jong het kit lo ji in aman ainin apuzin achapa mu ka din pi go tan hi auto chunga to hlon pe ta hin nandini in hoilai hon hi ham chule nachapa min ipi ham tin ahin dong tan santi in jong isur prasad ahin belapur khwa cheng ka hi ve atin phachi sa ahung kimun hi apa hin sumlona phata khat akihol din ana sejin ahin apa thu anangai pun chule anu santi hi to kingai ta in loile gulbangin anikiwab ji hlonin hi chule prasad hi lam thanum ta hi kinin alunghan kum jong le anu hin akipa na din analam pi jin hi genthe in sung ahi ji un apa hin damlo pumpumin sumhol na thei thejin ana hol jin agenthe naw hi achapa prasad hi anhet sa num pun hi nikhat hi apa hi ananin ahin phan athidin aki geltan achapa komin ahi pui boy ken nang sumlo kangai chapui nanu hi mi phata hin tuni gezin chapang bangin nahin sinin keikathi nung tiang achapa hilowa napa keima banga nanu nahin sindi ahi atin hichipet lai ta hin minal ta khat batsa kiti khat prasad neogul pa hi prasad ko ma din ahungin husung mi ho chuto anato khomun ama hon jong ipi na bol ji ham ati lew cutting business ka bol jin nikhanin sum tamta ta kamuji e atitan prasad jong insung gen thei ji le sumle pai boi ji in sumle pai holdin agul pa nung zui di alungen hong tan hi prasad jong in agalhun le angai luta apin na apa chu anathitan chomkhat zo hin prasad chu apot do jin anu in ahung hol tan prasad jong mun khatna apa pul ado lai ta hin apa chu ahungin kachapa moto to hi in i khat be bolin lang sumholin ahung tin apa chu agawa hung hi ji in amang pai kitan hichizo hin agulpa batsa hin Mumbai chi hitin sumhol lehen
nanu ding san na chaw zong na chopi zo di hi ati zi in batsa nung chu ahin zui a hi tai tu a hi hoila za ipiti hin khu amana ipi abol di hitam kalunga khame tin nandini ko machun ana sejin hi chomkha jovin ama zo hungki pa da in chetangi tile nandini injong ai po hianu hoyana chi gorham na chapa hol na dia kumkhat be lu di hi atin ama inin om sa tan hi chomkhat zo hin mizo sin prasad hi zogi a ahet pau hi zila pat ahungdo atan ama ho zong jangpe nin govin kiti khat komin ahungta vin hinla zogi hin govinin atim na ho khatsa anu pilo zi in vodi ain tivin zogi zong ahung lung hangin pasal khat hi khat ve se a khet le athitan zogi in ken koima komin na tongpungi inlangin kile ingting kanu ka kivet kolding ahi lo le kapu koma kaum ding ahi atin ada hlatawin ahi yogi hi mitinin anaki chatawin muntinin amin zong anaki thangtan amin jajo se asulu anaki hot leu zingun nikhat nandini le agul nu hi mipalo hon anatingun nandini injong kei koi kahi nehe lo uham yogi dong manu kahi anatin mitin chu anasuki chalhe in minjong aza gam tawin hiti hin phat ahung chal chalin nikhat hi nandini hin santi chu hospital in hen pujin hichinia hin mi khat hi achapa prasad limin amun agadel lutle anahita pun hi chomkha zo hin prasad chu hospital achun ahung ta ba atan hinla aman anu chu amupun anun wang anamun ahin anu chun inza ka chapa limbanga kamu pa bangbang chu hin ti anatin agave ta pun hi nandini zong hin yogi hi nitinin interview boldin ahin zui jingin hi nikhat hi zogi in ahung hlun na hin apu in nitin le phatina nana sejing nanu chu hichila za hin nang holdin ahungi ati pi tan zogi zong alung amo donin hepu kanu in hubon khel khalowa kezi a hilaza ahung hi ipiti umdi hitam zogi hin inzo kanu hi mun khanin kilin amo thi dem ti bo agelin ama ji a anu genthein ho agelin ami hli anamo lun tan yogi zong anu holdin ahung ki pantan hinla ama hi mi agu a anathat go tamhle in mun khat na hin atup loi khat chuto ahung ki delun aman zong nanghon chemjam tu jibo na he no hin ken aman dan zong ka he hi atin anaban sa li gamtan hichinia pat hin aman zong chemjam doble anu hol ahung ki tha patan hichizan zong hin anu alungin ahung kilangin anu to lam khom danin aki gerlin ahung lam tan hi nikhat hi yogi min pana sum anaki don si ana khomun asum la do siu nini sunga ale pi divin asei pi tan hiti hin migen the sugen the za pangzo si ban nei chan ahin that pan tan ana to athil bol zo si hi nunga mel hoita nandini hin camera in anakap le jingin agu in analung se che tan hi nikhat hi tv in yogi hi interview hen boltawin nandini injong kipa ta in heno yogi kana sei jipa chu tv in ahungi hungve in tin ako tan anu chu ong hlun chetle light ong tibip 7 hi yogi hi ahol hol pa chu ahi lam nandini hin hello la hi hiti hin phat chu ahung chal chalin nikhat hi nandini hin yogi chu ahung kimu pi in ain khutusim asei pi din ana seitan ataw tho phanin aman jong khupilin ta in mi tam ta na to na hola sumlon ahung jivin ama ho banga chu keizong kahung hi atin atusim chandan chu ahin sejin sei chailo lajin aloho khat chu ahin kap khatawin hiji chun ahin kap ho chu adel pajun hiti hin anggi khen ki hlontan nikhat nandini jong yogi ko machun ahung kitan yogi injong ipidian hong ki hamati le nikhat ni a ikyo na ikichai lo la za
nanu na pa min ho na khumin ho nei sei pi pu etin asei sa ta na hi yogi enjong ko kho chu belapur hin kamin hling iswar prasad chule kanu min santi hi etile nandini jong chu atha nom walin kahol hol pa chu ama hi a hi atin hinla anu ama ko ma aum chu seido lo la jin phone bolin achi in hechika hin yogi loi hon yogi chu anapui do tawin hi anun jong achapa ahol le le nan mun khat na hin gu hat wal ji in lungna te in akamin amoto to tan hichini hin anu santi hi alunggel asan wal ji in lungchang na nin ahungol pa mumantalovin ain khu anabeitan hi hichi hi agul pa ba sa hin ahung mun ai mudanin agelin aga khoile agul pa nu chu athi na hidan hitai hichini hin jogi jong mandir adin ahungin hinla agari asit ji in akengin ahungtan batsa hin agul pa nu chu gowam din mi them khat ahin put sa tan hinla wang si te in gucha hi ji in police hon anaman pa kitawin hi chomkha jovin yogi chun mithi ahin pu nu chu amun aman jong itidana mili le le in nahin pu no ham atile insung mi nei lo hi ati pi tawin hiji chun aman jong voging theiwa ho akovin amasang wachun yogi chu ahunglam pe in agona diumun chu aunglun zovuhin jogi in pa vui galata di inge chomkhat e na nga on atin pa vui cho a chi na ahin akido pi ho chuto akitu un aphat hen sumang tan mandir langa hon jong anga lelwal pha nun hungta pun te gotaw te ativin akigo na diwachun atolu tawin jogi jong athane chasunin aung hlai tan anana in apa vuhin choi chu asep lut manin hi pha josi akichaile agol pa ba sa chu aung hlung tan agol pan ama chu namu ematile yogi chun kamu poi ahin tin agol pan jong nanu hi atile yogi chu alung hangin iti kanu hi diham kanu thilo di hi nahol theilo le holda in ken ki hol nangi atin hichipet lai ta chun apule nandini te ho chu aung hlung ki nun aman jong apu ko ma chun hepu ve en kagul pa angol ta etile apu jong amo ka tan nandini in ata hi atin avon ho chu avet sa tan yogi jong alung anawalin heno tin akamin apeng tan kanu in hibang hin eilung sit engai lu in kezi in her kha lo na munin jong ehung holin hinla ki kimutu manlovin emu lim santai atin ka pumpumin angol abang jeng tan anu to om khom lai hlona alung han na hlon jong le alam khom hlon ji chu agelin anu to lam danin aki gelin analam tan akoma hon jong anave zo povin amit liu tuilonin analung tan film jong aki chajin explain jong aki chai tai hello loite ho aban ihin upload kit ka 7 damsel chi tawin like share subscribe sumil pote kakipa e